September ni ko sang ni som ni panga tho le ni ania bazar thlir tu te chi bai ule Nepal rama chon sarkar in social media khapa wang le sarkar thu nei tu te iruk na du lovin thalai ten kong an zo a police te nenan in nor boina police te hian silayan met puaka mi som pakwala in nun nan chana hliam tur zathum som nga vel an ompok bazara po kan puan tongin Nepal sarkar chuan social media platform sang som ni paru zet chu manan khapa nimin khan Nepal ram thalai sang tam tak chu an ram khopui kan mandu le khopui lian deuh dewa chuak khomin sarkar malang nan du lo thu au puin lungoi lo nan lan tira police te chuan pungkhom te no dar nan hian tear gas le tuiten man hnuah silayan met puak ta hialani mithi som pakwa zinga som pasari hi kan mandu khopuya boina chuaka thi an ni a pani dang hi Nepal kho chaklam kisi province Sunsari district a thi an ni thu da Kathmandu post chuan an tar lang Kathmandu khopuya ringot hian hliam tur zahni som nga vel an oma thi le hliam za thian lapun bel zel rinani da Kathmandu post in an tarlan dan chuan Kathmandu khopuya hian National Trauma Center a mi pariatan thia Everest Hospital a mi pathum Civil Hospital a pathum le Kathmandu Medical College a pahni le Tubuvan Teaching Hospital a pakhata thi ni in an tar langa Sundari district a Itahari khuwa thi mi pahni hi police te ka hlum ni in an soi boka hliam tur zinga hian ngai tu om tak takan om an ti bokani hliam tur te hi damdo in sang da lon nia Everest Hospital chuan hliam tur za pahni an enkol meka an na hlom hle ni in an soya Trauma Center point hliam tur som nga pakwan enkol mek zinga som chuan din hmuna thalo ni in an soi bok Kathmandu le Sansari Baka Pokhara Hetauda Birat Nagar le Janakpur khuwa te lungoi lo na hilan tirani a thalai lungoi lo te hian Youth Against Corruption an ni thu soin sarkar chuan social media ni lewin corruption chu khap jok se ti in an auruala atamber hi college le school zirlai an ni a pungkhom zinga hian school uniform ha te po an telani Kathmandu khopuya chuan pungkhom te hian parliament building panin kong an zo a police te chuan lo dangin heta hian boina lian taka chuak ta a police te chuan tear gas le water cannon ten man hnuah silai met puakin ni zandar som thlenga tan curfew an puang zui ngalani Nepal sarkar in social media sang som ni paruk lai an khapa wang hian Nepal thalai te chuan an sum don la ti top sakan ni a thuthar chiarna turan nei to lova thian te le chung te nena in biak po na ta nan man thina top to awangin an nun phunga boi vek ni a soin zenji protest an hoi hotta a hetila hian thalai shwai tu te chuan an thinrim na hi social media khapani awanga ron al chuak ta ni ma se ani na taka chuan sarkar corrupt lu tu awangin thalai te thinrim na hi in tran na rei to ni in an soya hetiang hi thilom dan ani wangin he boina hian a dai rei mai theiani nizan khan Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chuan cabinet meeting kovin heta hian Nepal Home Minister Ramesh Lekhak chuan banna the luta Nepal Ram Home Minister ani angin boina chole police te chetna mo aphur ni in a soyani Nepal rama hian kumsang ni le pariat khan lalro rel na ti to pani a khamin nu khan sarkar het tak an nei theilowa eng sarkar ma in kumnga traman la hmang zo theilowa politician te anin beiton na sa a mi puite thinlunga corruption na sa wangin an ramin ma son theilo nia ngai na lian hle ani nimin ve khan Turkey rama chon social media platform sang man theilovin an lo da ve mek boka Global Internet Monitor net blogs chuan nimin khan Turkey rama hian social media sang X YouTube Instagram Facebook TikTok le WhatsApp te chu man the ni lo ti an soya Turkey ram ep tu party lian ber Republican People's Party CHP chuan Istanbul khopuya rally huai hotan tuma wangin sarkar in social media man theilovin an da nia ngai ania Turkey rama internet provider te pol access providers union chuan hemi chungchanga hian thuchu an la nei lo thungani Turkey ram Freedom of Expression Association chuan social media platform then khat chu chol ni atang khan man theilo tran to ti an soi Turkey rama hian President Tayyip Erdogan a elpui lian ber Istanbul mayor Nilay Ekrem Imamoglu chu sarkar in mana wangin kumin mars tha tang khan boina chok de orenga Erdogan a kai shwai sarkar chuan ep tu party shwai tu de chu thu boi sang siam sakin an man khom zela hei wang hian ep tu party de chuan sarkar laka lungoi lo nan lan tir chho zelani nimina Istanbul a CHP rally a hian an party chairman Ozgur Özel chuan
Turkey ram mi puite chu an ramat luk chial lo na tura lungrual taka hmala turin a soma modern Turkey din tu anti Mustafa Kemal Ataturk ka khopui Istanbul humhim turin kathu soi shephak zongjong te chu ka somani ati nimin khan Jerusalem khopui daya in kana thlenga mi paruk thi in hliam tuaranom nual Jerusalem khopui ramot jangsona in kana thleng hi Channel 12 in an report dan chuan firfiak te thil ti ania firfiak pahnih chu basa chuang ve in bas chunga chuang te chu an kap chiam mai ani ome police ten hmalang halin silai met puak tu firfiak pahnih te hi ka hlum halan ni a mi paruk an thi ba ka hian hliam som chuang an oma hliam tur zinga hian paruk chuan na zual ni in soyani hetianga firfiak te che thun hi nimin zing lam mi puiten basan man tam hun lai takani a firfiak pahnih te thahnan hian civil mi zinga engbo zatin police an tranpui ni in police official te chuan an soya firfiak te hi West Bank ka Palestinian niarin hlelan ni a Ramallah area tangaron kal ni a hriat an ni thu an soibok heti lai hian Hamas te chuan Jerusalem a firfiak te chet na chu mi huai sen te hmalak na ni ti in an faka he hmalak na hian an in rol ti eron puang lo thunga he chet na hi Israel ten West Bank ka Palestinian ten obbe na wanga thlenga ni a Israel in kan mi te laka in donan puan ra ani anti hetianga firfiak chet na hi engpol thil ti nge hriat ala ni lova sub machine gun Carl Gustav tia soithin silayan manga hetiang sila hi Palestinian firfiak ten an man na satania nimin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan security mi poimo te ko khomin thil omdan an soi hova he chet na ne na inzom na nei te man chua tumin Israel sipai te chuan West Bank ka Ramallah khopui bula Palestinian te kho pakhat an hual ngal ni in puanani firfiak te chet na thlen ma hian Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hamas ten an mi hren ten chua do lo zela wangin Gaza thlipui na taka tle don ti asoya he thlipui hian firfiak te in chunga len chevek don ani he hi Gaza mek pong sual ching Hamas te le ramdang hotel changkang tak taka oman hruai tu te tan last warning ani inral thuam da ula in mi hren te chu ro chutiang ani lo chuan sobchiat vekin ni don Israel sipai te chuan chiang taka Gaza hne turin man la zel don ani atibok kacha thu chu nu lok hian Jerusalem khodaya firfiak a chet na hi thleng ta ni heti la hian cholni khani West President Donald Trump chuan truth social a Gaza in remna theina na rot na chu Israel in an pom to thu sain Hamas te point karot na hian pom turani he hi last warning ania an pom lo ani chuan an pom lo manan te lang ti in aziaka hemi nu hian Hamas te hian in remna nei tura in biakna do kan ki lan in pe thu an soya an in remna tura chuan Gaza Strip and Call tu tur Palestinian Committee dina tel nge an phut thu an sei ngal boka he hi Israel in a pom thei mi alo ani thunga an in rem mel chuang lo khop mai nimin khan Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chu India rama ron kalin Union Finance Minister Nirmala Sitharaman nen sumdon na kong sang sanga tho dun na tur in remna bilateral investment agreement an ziak Ministry of Finance chuan thu chu siamin New Delhi Minister pani ten ram pani tho dun na tura BIA an zia thu hian puanga he in remna hian ram pani ten an thil nei le bungro ten in lei sak ton dan turte sumdong tu te ta na himna chungchanga tho dun na turte ram pani inkara sumdon na zauzel dan tura te in remna an ziak ti an soya Free Trade Agreement FTA chungchanga po in biak na thui tak an nei ngala BIA ziani taka hian FTA pon zia le thei mai be seina lian hle ani kumsang ni le kumin inkar chung in India hian Israel ramatangin foreign direct investment FDI paisa dollar makta doi zathum som thum pasari chuanga dong to a tuna in rem nan zile ta ka hian Israel in India rama paisa an invest le India in Israel rama paisa an invest chu apung chhauna sa hle tura be sei ani US President Donald Trump chuan Russia in Ukraine sarkar hmun te drone le missile mangan be hnuwa Russia le sangoi zon puite chuna zo ka hrek turina in pe thua soya Russia chuan Trump thu soi hi omze omlo ani anti thung Washington a press meet te komna press meet te chuan Trump hne na hian Russia le oil le saktu te hrek na thar ti chua tu mem ti an zota Trump hian o ka in pe ti in changa amhalak tum dan le thil dang engma asoi fi azui lem lo heti la hian US Treasury Secretary Scott Bessent chuan NBC in komna US le European Union te chuan Russia oil le sakturam te laga tarif lak bel tumnan nei thu asoya
Russia ram sum le pai din huna tlak chiat huna chau President Vladimir Putin chu in biakna dokan kil pui the ni ang atiani heti la hin Russia President thupong tu Dmitry Peskov chuan kumli liam ta chung khana theina zongjong a min hrek to a omzia omchuang lo chuan hi hetianga hrek nan ti hian Russia laka omzia pakhat ma nei lawani ati voin hian India ram Vice President thar tur thlanna nei ni don ta a sarkar lai NDA chuan CP Radhakrishnan an candidate a eptutang rol India block te chuan B Sudarshan Reddy an vor chuak boka voina ni pahni tang hian India ram Vice President thar tur an thlang don ani voin chamhadar somatanga tlai lamtar nga inkar chung hian India ram parliament in ni Lok Sabha le Rajya Sabha MP te chuan Vice President thlangin vote an thlak dona vote la hi dar rukatangin chiartan ani ang voina Vice President thlanna hian ballot paper a chuan candidate te pahni ming hi kolam le lama ziakin ale lama MP te vote thlakna turin an ming zona number ziana tur box sa oma chu box chunga chuan MP te chuan Vice President atanan du zok zona number pakhat an ziak anga an du lo zok zona number pahni an ziak le anga number te hi thuwa zia phalani lawa a number a zia turani number zia dana hian number zia dan tlang lon ber pakhat le pahni a zia thei ani a Roman number le India rama tong an du bera number an zia dan angin zia thei ani bok Vice President thanna hian MP te hi party thu nei nei na khwa khir lawa secret ballot vote thlak turani a hewang hian BJP kai hroi NDA lampon mai lo hle a voina vote thlak dan tura ro man na fel tak nein vote thlak ma kal khom na tur le tuk chuan aina tur ten ruat fel veka Union Minister te chu chanvo in semin NDA MP te kil koi tura mo phurna pe kan ni a India mar sakatanga NDA atel MP te chu vote thlak ma in Kiren Rijiju a chenna ina kal khom tura hriat tir an ni India ram parliament a hian MP za sari somriat pariat omen Rajya Sabha zani somli pangale Lok Sabha zanga somli pathuman oma Rajya Sabha hian nominated member ruat seat kan ti mai thin som pani omin anni po hian vote an nei theya tuna hian Rajya Sabha seat ruak paruk le Lok Sabha seat ruak pakhat oma heiwang hian tun tung Vice President thanna hian vote za sari somriat pakhat om don ti na ni a Vice President atling turin vote za thum somkwa pakhat mu angai ti na ni tuna hian NDA lam hian MP zali somni panga nein eptulamin MP zathum somni pali an nei mekani bazari lo thlira wangin kan lo me